Generale, borbena grupa 1 spremna za izvršenje borbenog zadatka. Vojsko, nemojte mi odgovarati. Ja ću vas samo pozdraviti. Pozdrav, domovini! Pozdrav! Komanduj. Oko 1000 vojnika 5. korpusa danas pravi udar da bi napokon zbrisali ovaj grabež i četnike na ovom pravcu ispred nas. Danas pišemo svjetlu istoriju naše Cazinske krajine. Vi ste dosad uradili neviđeno. Pucanjem linije 2. krajiškog korpusa na ovom prostoru mi prodiremo prema Krupi, prema Kulenvaku. Pomoć oni ne mogu dobiti za naredna 2 dana i mi moramo satrati. I zato komandiri, komandanti, sa bismiletom povedite jedinice na polazne položaje. Ništa drugo me ne interesuje nego proboj. Sve ostalo rješavamo u trenutku. Nema, ne mogu, nema, ne ide, nema. Proboj se mora izvršiti. To da mi je jasno. No dobar je svakako. Dođem. Naš je omblem glavni, jebi ga. Pozdravljam tamo kod kuće. Otišli. Ovako. Kamera i beskisnije. Bravo je. Eşhedü Muhammeden Resul. Dobre, goni na koridor. Haja vesela. Majki, vamo je, treba. Haja vesela. Komšija, hajde vidimo. Komšija. Dobro, to je pozdrav. Upravo taj, čekam te na putu. Ko je to govorio sad da čeka na putu? Vihor? Juta. A Juta to, ba brže Juta gore, majku mu njegovu. Spaja se s vođom. Slušaj, pala je Uzelčeva glava, naši nadiru, prema tome pokreni 11 koji idu radić pravo. Digni sve, pravac Radić, tamo imaju oni topovi na onom brdu gore, onom 2000. Evo ovako, zadatak. Ulaziš u sastav 1. bosanske brigade, desno od tebe je 1. bihaćka, desno je 2. bihaćka, mi sada idemo da pokušamo zauzeti pritoku Ripač, izbiti na liniju Hrgar, Turski Kozjen, Radić, Grmuš. 53. brigada je zauzela Uzelce, zauzela je Rilake, zauzela je Brkiće, zauzeta je Međugorska Kosa, zauzet je Janko Vrh. Na Krupu, pravo na Krupu! Naša komandanti! Obavijesti sve jedinice da maksimalno se rasporede i da dočekaju to.